Ano yan? Sinuntok ka! Sinuntok pa! Next game. Mga pusil, mga pati, mga pusil. Mic test. Okay, mic test. Hello mga bobo! Hello, mga bobo! Kumusta ka dyan, bobo? Palainit ka, loko ang kalaban ka, matulog ka na lang, gago. Okay. Kaya mo, magpatuli ka muna. Ikaw din. Hindi na tayo gamit, yun eh. Just because I ain't a cop anymore, doesn't mean I abandoned justice. Big na, uy. Kuy dugay, wag yun eh, si Gummy Worm. Danger is far. Bye. Kamusta ka? Wala na karnival bata. Saan tayo? Saan tayo? Kita gina. Bitter Lake! Bitter Lake na, Bitter Lake! Bitter Lake na rin! Good location. Let's go. Babahan ng karnival pre para mabigyan ka. A good location. Let's go. Talapit kayo. Palayo ta, palayo. Jump na, choy. Diyan, kontra. Guys, tukin mo! Hoy, dito! Shield here. Level 2. There's a muzzle here. Level 3. Dawa, nasangit ko. Ano, way? Ako, yawa, bilat. Sige, pati na. Gotta keep going. Minamal! Mapatayan do? Sa roast ng Bitter Lake gani, nag-ingon mong nga Bitter Lake daw may. Bitter Lake eh. A new beginning. A little warm. Balikan na to, balikan na to. Okay. Lani ang shield yung ano, yung isa ba? Gina mo. Oh, na scope daan. Tira dia. A new Reaper has arrived. Nice. May tao? Ano naog no? Wala. Saan? Wala. Parang bumaba kasi. Wala scope. Empty clips are a definite no. Pin mo pag may bar dyan or stellar. Alright. Dapat maano tayo, pre, chicken dinner tayo ngayon. Sige. Check mo nga. Nice. Saan nag-stream? Facebook. Ano yun? Sa Facebook. Yun. Facebook. Sige. Tara na. Wala na malot dito eh. Coffee break. Survival bonus. Doon tayo. Okay, tara. Tara, let's. Dito muna tayo? Or doon? Doon na ako. Wala pa akong bar eh. Yun o. Open fire. Reloading. There's a vertical cooldown device here. Level 3. Magkalaban. Baka may bar dito. Stellar. Restoring shield. Oh, malapit ng ano eh. Tara. Yeah, may kalaban. Tayo. May kalaban. Wala yun. Got him. Empty clips are a definite no. Yo.
Yun na. Oh, yawa. Kabalos po sila, oh. That's all, folks. A glorious finish. Tayin mo yan. Tayin mo yan. Nice, isa pa. Reload, reload. Ah! May tao yata sa likod eh. Wala ba? Supply ship en route. Ano yung followers mo? Facebook. I'm back. Bago lang to. Ano lang. Yan. Oh. Mga baril. Ano? 350 pa lang. Delivering airdrop. 4 na araw pa lang to eh. Mahal kaya ng PC. Walang yaya. Airdrop delivered. Sa akin, okay lang eh. Saan ba yung baril na maganda? Import. Import na ito ba? Stable kayo. Nangingita ako Jupiter. Dungan ta live. I know. Padung papunta ako dyan. So, pusil. Puro ang dalawang import eh. Takbo. Hindi yung ito pa. Survival bonus. Nice. Respawners disabled. Bandaging. Scars and medals for an officer, you know. Jupiter. Makita ko Jupiter lagi. Nangita ko Jupiter. Wala natira eh. Heal, pre-heal. Okay. Bandaging. Scars and medals for an officer, you know. Guess you can follow here. Ano? Oh. Start delivering airdrops. Ito muna tayo? Wala na akong malo dito. Camp muna. Alright. Baka may ano pa Airdrop dito. delivered. Mga, oh yun, M48. M48. Reloading. Loaded na pala doon dito. Naka-PC ka ba, pre? Oo, PC. Ano to? Anong setup mo? Pang-gaming talaga? Oo, gaming talaga to eh. Yeah. Ayun, This place is dangerous. Meron dyan. Careful not to get burned. Yun. Empty clips are a definite no. Up. Reloading. What's the rush, sweetheart? Kalas natin. Yun, basag yung shield. Basag yung shield ng magi ah. Survival bonus. Empty clips are a definite no. Takbuhan sila. Ouch! Sa Supply ship Tao dun. en route. Restoring shield. Defend. Hindi ko makita yung mga kalaban. Punyeta. Yun! Start delivering airdrops. Tay. Airdrop delivered. Yung dalawa eh. Dalawang grupo to. Reloading. Dalawang grupo eh. Ay shit, ang layo-layo mo pre. Uy! Ang ina! Shit!
Reloading. Compromise na yung ano ko. Location ko. Ayun o. Like my little Saan ka ba? Ayun, patay na. May isa pa dyan eh. This is dangerous. Careful not to get burned. Okay. Ayun o. Ayun yung dalawa o. Keep up. Start delivering airdrop. Reloading. Left. Puntaan natin? Ano? Or, Airdrop delivered. Using medkit. anim lang pala eh. Ayun o, ayun. Ayun. Three enemy squads May remaining. phantom dito ah. Saan? Dito sa paligid. Nag-ultimate eh. Stealth activated. Doon tayo? 5 na lang. Ayun o. This place is dangerous. Careful. Two enemy squads Nice. remaining. There's a shield here. Level 4. Restoring shield. Ayun na, sakit. Ang sakit. Ah, buti na lang. Bandaging. Scars and medals for an officer, you know. Ito tolo. An airdrop. Nice. Ikot kaya tayo doon sa kabila. 29 seconds dito. Oh, hindi pa na ano dito eh. 20 seconds. Shit. Medkit. Tay, paano na? Stealth activated. Yun sa bahay oh. Down. Ang inang yan. 3 na lang. Dito lang yan sa paligid. Okay, push mo na pre. Ah, Down sige, na sige. yung isa. Baka magre-revive pa yan. Ayun sa taas. Nag-revive nga eh. Tahan ko. Wala, wag. Ano sa circle tayo eh. Maliit na lang to. 3 pa, may isa pa eh. May isa pa, andito lang yung isa dito. Nakatago lang yung isa. 2 kasi sila eh. Op. 20 seconds. Maliit na lang yun. 7 seconds na lang. Paano to? Restoring shield. Nako talaga. Aray, ang sakit. Time for some artillery. Stealth activated. Down. Sige na. Push mo. Pakita mo sino ka. Isa pa. Nice. Ano yan? Sinuntok ka! As long as I feel Um, I can get any kind of info. ang galing, oh. Ang galing kong sumayaw. Nice comment.